The Pintaflores Festival 2024 is a vibrant celebration that showcases the rich cultural heritage and artistic expression of the community. Known for its colorful and lively atmosphere, the festival is a highlight of the local calendar, attracting both locals and tourists who come to witness the spectacular displays and participate in the festivities. At the heart of the festival are the stunning street dances performed by participants adorned in intricate costumes, vividly painted to represent the beauty of flowers and the bountiful harvest. Each group takes to the streets, showcasing their choreography that tells a story of tradition, unity, and the connection between nature and the people. The performances are accompanied by lively music that echoes throughout the streets, creating an infectious energy that engages everyone in attendance. The Pintaflores Festival is not just about the dance, it also emphasizes the artistry and creativity of the community. Various art installations and flower-themed displays are set up around the festival grounds, highlighting local artisans and their craftsmanship. Visitors can enjoy workshops and demonstrations that showcase traditional crafts, from flower arranging to painting, allowing them to connect with the culture on a deeper level. Food plays a significant role in the celebration as well, with a wide array of local delicacies available at numerous food stalls. Festival goers can savor traditional dishes made from locally sourced ingredients, providing a taste of the region's culinary heritage. As night falls, the festival transforms into a dazzling display of lights and colors. Evening events feature live music performances, cultural showcases, and even fireworks that light up the sky, bringing the festival to a spectacular conclusion. The Pintaflores Festival 2024 is not just a celebration of flowers but a tribute to the resilience and creativity of the community, fostering a sense of pride and unity among its people.
nag-rescue! Thank you, Lord! Mga katauhan sa San Carlos, ako si Bigo Rene. Anda magmutabang inyong makiusa. Citizen! Pintaflores! Pintaflores!
Carlos! Bituin sa langit, o tanggal, sa gabing tahimik, larawan mo nene, nabigay pa sa akin. Brown out! Ay! Run out na po! Dako na po tayo, tagpayranan sa kuryente! Ahay! Guba na po ng mga appliances, ani! Pasigayin taon! Kaya nanihapon pa me! Wala na po yung signal! Ay, ambot! Amay! Mayor! Unsay plano nimo para maminos ang brownout sa atong dakbayan? Para mukunod ang problema sa brownout sa atong dakbayan, mangita kitag investors nga magtukod og usa ka solar power plant para mabantog ang atong syudad nga ang San Carlos City is a renewable energy hub of Asia. Trabaho! Ug karon, atong sa unugon ang kapistahan sa atong dakbayan. Giawhag ko kamong tanan sa pagselebrar sa Pintaflores Festival. Pinaagi sa pagpinta sa atong lawas. Vamos, San Carlos! Mapita ang tanan! Pintaflores! 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 Bulak o kasadya sa lawas ipakita! Lawas tinintalan, pagbati pamatignan! Kalipay pakikain, hindi abang isigil! Pinta Flores! Pinta, Pinta Flores! Sayaw ka sa kadalanan,
brand out tungod kini sa mga renewable energy sama sa solar power plant sa atong dakbayan nga usa sa imong mga proyekto sa atong syudad. Walay sabayan kay kalambuan kini natong tanan. Kay gimahal ko kamo mga San Carlos Senyos. San Carlos! There we have it, our contingent number 2, Tribo Sumilao of Don Carlos Ledesma National High School.
Once again, ladies and gentlemen, contingent number 3, Tribo Valmor. Historia nga ang banwag tawag nga morsya, magpungko kag mamati kay amon ipabati, amon ipakilala paagi sa sini nga ambahanon, morsya ginapabugal kami mga mursyahanon.
Ladies and gentlemen, once again, Tinabuhay Festival of Municipality of Murcia. Artistic Director. Sayaw ka sa kadalanan, ginamit ang tanang katawhan, sa ulubon ta ang kapistahan, sa hudyagang ilabihan. Mauswag nga mga kakuhingan, sa kapulakan kita mag-amahan, magmalambuong syudad sa Carlos, maukili ang atong gimitin. Pintaflores, maglibay na Pintaflores, sayaw na Pintaflores, awiton na Pintaflores. Pintaflores, maglibay na Pintaflores, sayaw na Pintaflores, awiton na Pintaflores, sa ulubong ta. Pintaflores, maglibay na Pintaflores, sayaw na Pintaflores, awiton na Pintaflores. Pintaflores, maglibay na Pintaflores, sayaw na Pintaflores, awiton na Pintaflores. Pintaflores, maglibay na Pintaflores, sayaw na Pintaflores, awiton na Pintaflores. Pintaflores, maglibay na Pintaflores, sayaw na Pintaflores, awiton na Pintaflores, sa ulubong ta. Pintaflores, awiton ta. Pintaflores, sayaw na Pintaflores, maglibay na Pintaflores, sa ulubong ta. Once again, ladies and gentlemen, Lumad si Pawainon! And I
Ladies and gentlemen, contingent number 5, Lumad Sipawainon, representing Sipawai National High School. Together with their cluster barangays, Barangay San Juan, Barangay Ermita, Barangay 6, and the choreographer, Genovi Villahermosa.
Once again, ladies and gentlemen, our last contingent, Tribo Bosila, represented by Quezon National High School, together with their clustered barangay, Barangay Quezon, Barangay Kudkud, and Barangay...
much to the artistic
Maraming salamat coming from Victoria City Kadalagaan Festival.